muani ngemi kang nak muani nekang dasa tali awai. Oh 5.000 anggo di paon nu ben 5.000 3.000 anggo nanggung pianak ni sekolah nu mesti soben duang tali tabung di LPD gitu ban. Wih, apa pik nu saja ketau. Sekat ia ukuran ya sangut pek harmonis keluargane. Pidan mo popo lagi tanah balene lot uli ngidang suka bedek jani bom keramik engko ne kedep. Wih. Musaut bisa gau dau kumasing cara kurane melam lah kone duwe nak lingsir plak 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 plak. Bien. Bedek ya lu. Ya kritik bedek ya yo. Awenda nyaja timbal. Nabe mani das lemah orang kurang cang pucu-pucu aja. Betau kan ci. Ambil medanding dibeli banyar mekedek yeman menyamo brayo yeman. Kau bawa pemangku ya. Kurang melam saya ngayang. Niko napi balik lot di rumahku. Orang jamu pang jemaah ayo anu poros ne. Urino nyemak poros kurang melam teko je gamer abok. Bien. Sale poroseng sing tawa sale les prasito. Nah ben manik bien jam 5 orang goyang domret. Bien. Ya nonyang das PKK istri-istri nulat nempo cara kuran melam ngai Banten ya sing bisa. Do jeng ngai Banten tumpang pitu. Gas galung ne buang kuning odalan panak aja ngoton panak buang. Kal buang ngoton panak gas galung ne kal buang. Kal dingah sih kal sing dingah awak mau pisagau. Mengken sing dingah. Sale yang ngai tumpang pitu oton panak penyenang. Poros sing dawa. Kok riau nunas Banten beli Banten nak sibuk galung ang. Pemangku dengan Banten sibuk. Pemuputnya balik lot misi dulang di duur dulang misi biuai jas. Di duurnya misi tulisan gede Banten hoton. Bien. Yang gede gitu. Tahu kalau tempo lah. Terus canggusan yang jauh nyang das gitu. Nyaman yang kurang melam kurang ni dadane rabi ni dadane jauh nyang das yang bisa ngai Banten. Bimani ngelah melam pura tetamian gede dadi adab pura Sangah merajana dadi adab. Kaja kakau dengke gini. Ajo ne. Awen yani lan adeng ale kadung lan dengang di dinding. Wih. Popik nu saja ketau. Dilok, Ido botaranci sangkung mau pronawo titiang ala dua gong gede titiang dap. Tidak. Iya heman dari tuas lalan sirupuyo silang tukan tebak. Ledang pekayunan palunguk betara kadi mangkin. Peyah kunang sudah malu. Mau pugang merja nyatur desa bangkenipun ni sudah malu. Kena daya weweke sampun keni singit. Tampus daya anilat dipun ngenen yuk. Tuan ngarang-ngarangi mangkin lah mapan penyerawadian sang yang kali. Mula tetempuran ini sudah malau. Sing ada jani latah. Nenten-wenten pengalang. Penyantul pemargin palunguk padara. Yuk. Sapun nabi pekayunan palunguk padara mangkin. Iya don kon watakin buta-buti. Mangsuk marawantan di kandang desa karamu. Saku-ku nah mangkin galah panumayo sane becik doaning sampun nenten-wenten pengalah watek buta-buti ancangan jerwe mangde nyelepen desa-desa dusun-dusun mangde ngeranying mecelap
kegarba wedeng seriraning manusia tukar sanak saning sampun mapindah buta ieg dan pegat-pegat rebatan pegat-pegat temah kenang perang tanding mesiat ngajak nyamau kue kerudiran nak memah belabar getih jagate kue tetadak sesaji wateking buta buti maka tetadakan buta kalon yuk durusang gede kul-kule buta buti Janira sang hyang buat skara di patian uang Parwati wong regia ulang jopo mantul sidi wah tekin buta buti kali resiris pop lep lamu pop bareng kena Tuhan tu orang udah gede jarajak jerijik mangadadali mijir olak padang dodoli Amet tetadakan saja. Yogi. Ya sang kalau bodoh dermedi. Di jering ni kami tetadak pepanganan. Marawanten ni kenang pejagalan kakek. Ya kakangku. Sang kalau luderak. Orang ni kami tetadakan. Kakek. Ya kami tetadakan marawanten ni kanang jajuden. Di Jawa ada tabokora, di Jawa ada tajen. Ingkano kami tetadakan. Yan mangkano beli kewah ngalek ajang-ajangan jani. Dadio mangkano tajane subo tutup peken mangku pasti ke. Ini kadang paru tiwi megelebuk milang bucu tangis talon banyak huri
Elak pada naremangsa. Meram tejan yang rawi. Lulu wasin wasin. Menggedaban watek buto buti kali gamang memedi. Tonyo anyo rek tongek iris po. Tangis alon amol atmo kesasar. Mekejang nyeremyak di desa-desa karamu melem. Ne ngawe nang mirip panas baro cicing keraung nyalah masa bisa tengah tepat cicing ngaung yen di dajan desa rasa sengi ada nak ngeleng munyin tangis alon di pekarangan panas baro meglebung jag-jagin sing ada ne ciren umah ke subo desa karamu ne karang soken antuk buta manusia ne subonco ben buta kalau apa kerana manusia ne coba ngetekan buta kalau ne sing lah umah gamang sing lah umah tonyo sing lah umah memedi sing lah umah di umah gamang dituka-tuka ada di aung ne di abing memedi di tebo-tebo tonyo di punyan kayu ne gede-gede panas pati keros punyan dingin nanjak bunut. Walau sing lah umah gani memedi tebo sing adonung jurang sing adonung salah do tebo anggo komplek BTN do kiyo laku memedi ya ni kumah melam ya mecelap artene panak melam metingkak memedi ken cirene bok ne berselam semire jiga ding do mang genci lu lawas Lumariat Uto buti kali Sigera Rampak rempuk Karurubuk Luwir astirotara dan penak yukong bawa ke layar tembok yang timur aku lah kuang keto ya dajan desa dangin desa nyatur desa
lo nuli kang nuli kau nah lepet kori maurip sudah malu kula yatne dah yatne siaya kari maurip dilem ya ien muntu banyak yak mukang nu hidup sudah malu yuk wangi ngayu maudi sakit mohon sampunang jeje dan kurang na upaya sing kewangan dayo palungok sokorewe yuk sapun api pekayunan pelungok betala ada kekena narenate kunang sudah malu ada jelema blog ajum nyen senawang sudah malu jelema blog kewalo misi ajum mang ben bedek ya angkat jani dadi raja us madeg nate di subane dadi raja tembung kena lawan boset lawan Ramadewa aduh doma jak paluang ajak iramo tu sing nekang apa adane sing lakang probio sing lakang pipis hasil gede bakat yuk coco aduh lawanku iya yang ulun ngawang sampun mauruh sirang paduka siwa sekala yaya katon iya orang anak patik paduka tanana tan purun simpang kewal menih iya Tuhan ku pindah ke raja di raja hanya kerwerti raja subaleng raja wakulun karurang nikang sarpo wisyola gitu ikan ida sangku mo pronawa tuak ya mula penumadian kali jak sing kuang dayaw ni jelek-jelek engken pakayon ida yani paluang iramo ngajak isudo malo ngajak itu alen carane angkat dadi raja isudo malo itu alen tuh kalau ngulam dah raja benar tuh sing peliknya kemudian pelik yang penting yo nyak mesiat ngajak nyamane gumi benyah gumi wok mekalok budak kalau ne mantet adak sesaji menjani janilan je gempur gebok yo dia pulo ne pang mesan taben mekejang paluang budak kalau ne sebulan das gitu nyaru jere nyaru keliling keto pekayu ladidau bataranti cucu kodan kelem gede kul-kul bulu sang-sangut ya pangket tu ya mekejang urus ya wah kemuliaan Rodi kalau mana bawa iya maruti buset sugri waga waksu iya akam jiwa permalan tu merawatan satru menawatan dulu cara orang lebon kerang paraja menalu orang apa orang dek widek yuk
dan boyok itu sifatnya gurunya mapo aja tepuk gitu abot kayu abot sing keno nih kan sing keno surut di karemano bawa tanpa pirigir ikang batu pasti batu das keno sing keno nih kan sing keno masa keno sangut kan rajin sembahyang 1 hari 15 kali trisan yo masa sing ada dewa jenik mau tulung nih kan sing keno kan sing keno kan batu sing keno nih kan sing keno nih jauh bisa keno bukan sing keno sing ada apa nen intip jangkrik Pak De sangat nom ngai proyek lah proyek apa gai punyan kayu onyang borong lo batu onyang penek maju sepak bola ini maju ken batu tanjung bojo tu melam yatno do tuno kewaspadaan melam yen mone pengamuk wonaro ne nyen kaden lam sangan nom tu sorok nandi suara pengamang-amang ida betara siwo sanerien awe nang ada sorok bojok watak nan melam awas yen ne tuno kewaspadaan yen mone pengamuk wonaro ne dewara tu melam kenonot keno dawak godok emon gitu. Nah dan Pak Jayo Suaro. Jayo menang Suaro di teori di raos kan mela menang. Nyen kadendam sangan nom tu putra Siwa, putra Bayu, putra Surya. Wene ida mau peseng sang anilo temajo pawano marut suto ido. Ajen putra Siwa. Sang yang Surya ajen sangan noman. Botaro Bayu ajen sangat noman. Ini buang memen kas bajangin gitu. Sing gitu sing maksudnya artine lu dewato ne micang kesidian ring ido sangat noman. Oh. Melam. Awas. Sangkan do mengutang yatne kundagan ido pelingling de kederopon nyujur suklo kadang ada gending nak dua-dua gitu. Yatno hidup ne perlu kone iraga waspada melam harus hati-hati turekso waspada sedino melam bikin kenonot karma palo das ngenen aratu sangan noman sang Sugriwo wonaro sarang sami raja kang patut telasang sakeluwiran ning
Kene magae. Mai. Tidak dua tengah buta kalau mai kereta. Mai gede besuk. Mai polo nak kena nak pelak ketangi Jepang keto sangat nomong tu. Jak sing noleh nanyong batu nyabet batu nyamparang batu pek dewa. Ya cuma duduk pengutip nyolek serau kene. Kising ten maca berita pagi surat kabar baca imanci surat kabar apa sangan noman mara bangun semangan mara bangun kopene mencampur raji serbuk besi kuning bang dawang ji ya bang cipu nyolek serau senek nih gitu bener makanan ringan ora lo wih meh nyonyot meh basam gede naratu bos ai temang cangki bedekang lek-lek be cicing kadang-kadang yang langsung polon cembok bilang sandi kalau yuk RW yuk itu keningah yang ki ben kene bebenes yang benah makan ci awen yang kene bos sipak buta bos ci boy bedekang boy pan ratu men sendi balik lot me bedek mat yang letirnya liang iban cicawat megeri mati kan ratu ajan buto kalau malik telah sang ratu nak hijau pati lepok buto lah burungnya dilok dia iya ke kiri-kiri wateking palupikeun nah pati lepak jerih ke kiri-kiri wateking panyak-panyak orang satu juga ieu wangi ngayu mewah dekewah mulun ne ale pangsing ngancan ngelionang korban pawatek buta ne maka sami raksasa ne maka sami ya ya tuan temangkat nah jani bepang tawang yak sigera wamet kalawada oh luwer yang hari wisnu Titan paingan gatini kanlang boset maruti sugeriweh mongpati tonulang lawanan ya ya Tuhan kumangki wa maguti hapalori apa Tuhan ku raja di raja pakulun waduh Nih, melawan sang anomnya nih, sang Sugriwa kelawan sang Rama kelebaninin, kelawan tunggu diang sing lawan, Bangkarwan bener boleh selam kelawan yang putih ngalih pematut, ngalih benak mulo yen sing paluang malu, yen sing paluang pekayun pepinah siatang malu, malah bakat ane madan benak ane pasti ke benar. Tu kayun tak anu mesiat ngujang ngajan anak kayun. Tunggu diang itu sing kayun. Men kene jadi sing dijat nanto sang ben kejap. Oh. Nanang ne bapo. Yen bo
Ini nawang bapoy sudah malu nawang itu alen. Sekan nanang ni sekan. Kalengal kal singengal kango kena dalang mesuang geng-geng. Lebih ya berjamai ngalang ben bedek geng-geng. Ak jangan ranyik gede. Si barang. Bendan si bin bakal nebas. Bakti kena ramo. Itu nang benak. Nah. Benang. Nyak cara raksasa raksasa akan bagus sayang. Iyalah mangkat temu kena kadiran tu paguti kadiran kadang boset sedaya mangkat engal-engal. Dinmu boset apa katon dan mamiati sa keluaring taru watu sula karula katong dan sepira temio maruti hoan lemawa maruti sang apa katon dinmu sang apa Tanuruh iwang patut gadinmu Marudi. Marudi apa kamu? Dan kari Marudi Jaya anak Betara Bayu Betara Siwa. Angkus para neni. Marudi apa gadin tu? Marudi perak mesepuh. Suara danu dia. Pengadeg raksasa kukun batisnya cara tuale nasan badang-badang kacara bedogol bangsa kengen sanganoman jelang sanji jelang kengen kukun batis bapone daki kenobal engkeng kekinanan ngalih lindung kan kecari perjani man nyaluk gelong ang baju mo prado grenep napang taen kan si maguting yatno sanganom kan keledit kedo nak bangkot wah Marudi Man sing ngedeng jurus nih pang parak sing man ngedeng jurus nih ngarakat itu jago pukul tanjung tampil bubut belum batis bikin sabat tengtung kan sanganoman kan bohorin bapo cikelidang sanganoman kalian begitu bang nanang kalau jak sing kan bapo sing nak teguh kan teguh katos apa ngaplok ang kayu lung batu ngaplok ang batu belah gitu ya teguh nah nebang man ro keteguh ni pangtain ngerasang teguh kengken ya sandi teguh yen wakib teguh wakib bekatos nanang sing elah tinggal mau balik wakib mesiap ngawansang anong ngawansang suguri waga kesong jak tinggal mau balik nebang man ro keteguh ni pangtain ngerasang teguh cidot teguh nah elah tuh dek man ro keteguhan tuh sang bengkejap Om Buah Swah Jat
Dur warin nimbar sing mantan SD itu neng tuh mantra keteguk alit-alit nyang anak-anak bau nyang apal kan mantra tuh sing mantra keteguk kan tidak memaksa kan cina nah besi kuning ngeranang kados wong ranti babi ngeranang teguh yen bakat bonang jak guyu asan jak teguh nah coba Maruti kadang sekayangmu saja teguk iki kita ke ngarep ingin wih apa katon denmu Maruti apa temio mangu musuh sakti luir aku iki apa katon anu watu taru katke trisula winawan iki rebut ni kadang sahayangmu bapakmu Sugriwa kon komari ibonmu yantanana ibonmu cucunmu kaki buyut kelap-kelakap tunggal bareng tunggal putung yang telah betaro yang gurunmu kon tebedon rebut iki urda adok ne bangsa na Nalo raja tapi aduh nalo raja iya bina katini kanang satru iya tan sangar raja lepasan tan kena urukan katini kanang dusta doro cara pakulut mangkana maman baru yuk amet sangar raja pakulut sige